Sanibonani babukeli emakhaya ligama lami ngemuzi wakhe eBibos la ePinari le ipodcast leshasha yebantu labangaboni bosiswethu bodzadzewethu bafowethu ngiyo le siyayicala namhla libito layo MBS adi yeah ne yes siswami ake ungichazele ukuthi ngibani okwabani and usuka kuphi nenzawo. Sanibonani balaleli emakhaya, igama lami nginomsakazo ngowakamkhatshwa, so ngabe sengiba emshadweni igama la sibonga sasemshadweni ngoyamasango, kodwa mina nginomsakazo Mkhatshwa. Yeah, ngichamuka Inkomazi eToma. So iChepisi the same area or? Yeah, iChepisi ingale Boskumane. Ngichamuka eMalelane ngena i-1 kila ungena isongi na. Mara ku tuzantuzana. No 62. Yes. Donsile kancane. Okay. Sisi na i-podcast leshasha lesikuyo. Ake ungathini nje the way ungakhona or the way ukhuluma ngakhona ake usichazele ukuthi ufike njani lesimo lokuthi udalwe kunjalo vele. No, mina ngadalwa ngiso. Yes, so ngitelwe ngibona. Ngakhula eBlock B. Yes. Ngakhula ngaba ngisisi ngibona kwahamba kwafika isikhathi la ngihamba khona ngiba semshadweni. So ngisasemshadweni kwafika lesimo sokuthi ngagula ke lo mnyaka ngagula ngo2017 until kufika isimo sokuthi ngingasaboni njengoba ngasabona. Sese usho ukuthi ngayemagama from sesimncane bukhamba kahle. Yeah, bekhamba kahle konke. And then esikolweni ucethile No, ngaqedile. Yes. Yeah. Mara solo buku right. Yeah, solo being right. Yes. So uthinzwa inzaba yasemshadweni uthi uma ufika lapho buso right or yeah ngifike emshadweni ngahle. Okay. But simo sonke leso sicala lapho. Ngigula ngilapho ufika lesimo sokuthi angisabona emihleni njengoba ngasaboni kahle. Yeah. So usisemshadweni yalo or kuso lesibongo lo shit. Yeah, ngisibonga semshado. Okay. Like uma ucabanga kwindikini yini bangela uma uva or imbangela yani ukugula kwami? Yes ma'am. Nokugula kwami kumane nje kwafika. Nje? Yeah, bengisemsebenzini ngiyakhumbula. Yes. Bengisebenza eTonga Mall security. So kwafika nje isikhaleni. Mama awungitshele boshaya indisheni? Yeah, bengishaya indisheni. Look serious. But squash. Yeah. Ngibamba idonki phi. Yes. Mama no man. Ngathi ngiyabona. Alright, makufika emsebenzini. Yeah, kwaqala emsebenzini nje. Kwamane kwafika nje ngaqansuka ngeva ngathi ngahamba ngabazonda bonke emsebenzini ngathi sibendekana. Until ngihamba vele bese ngihlukile but ngaphuma ngahamba ngavalela isimuntu. Ngaye ekhaya kwabagula kwami. Ngikucocela usikwendekana kodwa nje ngiyakhumbula kusibacala. Ngiyakuva mama. So like mehluko the way bongakhona qala bobona and then nyalo awusabone ukuthatha njani uma kufika? Yeah, uma kufika because ngikule 2017 ngalala esibhedlela eShongwe from July ngalala bengakhulumi ngingadi usikwendekana ngangena ngingadi usikwendekana until ngiphaphama July 2017 ngaphaphama 31 December. Ngiphaphama ke ngisesibhedlela bashaya cricket then bonesi bangitshela ke ukuthi ngisesibhedlela nani ngathola ukuthi vela ngisabona ngesikhathi ngabe ngahamba ngayolala eSteve Biko for 6 months. Bazama ukubuka kusikwendekana bazange bathole bathi ngiright bona babona udokotela. So njengoba bodokotela bachecker wahlala 6 months ne? Yeah, 6 months eSteve Biko. Ubukunjani kuwe? Yeah, bekulikhuni but ngaleso simo ngaleso sikhathi ngabe ngigula wabona na ugula lokhu ngiyawuqabanga ngaleso sikhathi usucabangile losuka ukuko ngaleso sikhathi singiyaphila noma njani. Yeah, bekungiloko. So like uma ubuya ekhaya umndeni ucela ukwamukela kanjani nabo makhelwane o nelikazi lonke the way busongakhona? Kube likhuni kakhulu. Yeah, bekulikhuni kakhulu especially banganini. Ngasho ukuthi ngilahlekelwe ngibo bonke bangani lebenginabo. Ngingayisimo. Maqala lento kwaba ngathi ngine-anger njengoba ngisho sasemsebenzini ngaphuma nje esikhaleni ngaba ne-anger nje ngazonda wonke umuntu bengavuka nje ngabalibhokisi at the same time. Yeah. Before ngaboni ngavuka ngabalibhokisi and kuthethe isikhathi lesithi. Yeah, kuthethe isikhathi lesithi because I couldn't understand usikahle why. Yeah, because nabangani bami bazama kusonzela nabangicocela because bengingasati lutho seems like bekufuna ngisangana kahle bengisangene vele bangisanganisa yabo. Angeke singasanganiswa umuntu ngicabanga nje ukuthi kufuna ngidlule lapho ukuze ngifike la.
like bangani bazamile mara ukuthi babe nawe kusikhashana or babona ukuthi sebahluleka bazama bona sibahluleka because labanye bakhona babuya bangitshela ukuthi kwendekeni so noma ngizama kubatshela ukuthi hayi bekungesimo labanye ba-understandile labanye baka-understand vele bangilahlekela so lokubalulekile kakhulu ukuthi umndeni wami wona uyangisapota kakhulu abantu abami bangisapota kakhulu bahlezi banami kakhulu kuko konke lokwendeka-ke empilweni yami bahlezi bakhona ngifuna nje kusho kubo ukuthi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu nje ungiphe bona baba sibusiso kimi bangisapota kakhulu ukuze ngize nanyalo ngize ngigcine ngitholakala ngila ngihleli nebantu abangaboni kungenxa yemntwana nami lomncane lasibhone yami sesikoleni ngalinye ilanga yabuya nenamba ukuthi kwafika lo myesisi esikoleni washo-ke ukuthi nangaba khona umuntu one-disability ekhaya thatha le namba umuntu akuhlakanipha wayithatha bekenda grade 7 ngaleso sikhathi wayithatha wabuya nayo-ke ngafonela lo sesi ngabe sekuba ukuthi ngithola abantu abangaboni ngicabanga ukuthi ngingedwana le ngabona ngaleso sikhathi so kufike kwakho how do you feel it like angizake ngifikele yaqala ngifike kuNkomazi Organization for the Blind libe ikhona iBlue Elo eTonga ngaqala ngahlangana nabo bekulukhuni kakhulu because angisho mina ngibuya ekuboneni sengihlangana nabantu abangaboni kulukhuni vele nje ngatraumatizeka ukuthi sengingalabantu laba baboni but lokho angijabulisa kakhulu ngabo ukuthi bayakhuluma bayaxoxa ba-WhatsApp bayafona banelithando nje ngiloko lokwangenda ukuthi ngafuna ukuthi ngiphinde ngibe nabo futhi so angitshele la kule phone because ngihlala nginani ne nginokubona lapha like uma ngisebenzisa ifone ngibathi ngiyabuka la ngene ngala lapha kule phone ni understand njani le phone lapha kule phone angisho kunalendo labathi talkback so ikhona ukuthi nawufaka yona ikhona ukuthi ikhulume bese kahle kahle kufuna wena uconcentrate ulalele ukuthi uthini lo mlungu lakhulumayo then sokhona kwenda konke akuphole singakwendi ngifuna so niyele esikoleni or no awuyele esikoleni lo bakwendela nje bese kufuna kube nguwe lo kutshela ukuthi udokhona awuzokufunzela awutshele mina especially njengala kulenzawo ne day one mangifika ngibe surprised too much kuna bhuti lomkhulu ngibhuti bani yes aphakamisa lisofa lapha kune le one insizwa engalaceleni and then uphakamisa naye and lesizwa uyabona but become direct asimfo hamba kaso like na ngena lisofa so like so ujwayele or onejwayela kujwayela especially wena ngoba uyabona kahle kahle lokhona kimi nawe kufuna i-communication communicate mina nawe sikhuluma sibonisana ungitshele ukuthi ngiyalusendana yabo ungabe ukuthi nje sophakamise isofa ngathi usikwendekani angisho wena uyabona so like nje especially njengalenzawo ngibona ngasi yonke lamadala like ngilamakhona ngiyawathi because nokubona lomunye ngabamba induku mara uyakhona especially laba ngaboni total bajwayele njengale emakhaya sisi nasibavakashele because siyabavakashela labanye sisi nasifikile ke uthola ukuthi akasengakakhoni siyabatshela ukuthi njenganyalo njengoba lesofa lihleli lapha mase nimisusa kufuna nikhulume naye ngitshele ukuthi lesofa siyalisusa sibheka right wakho okanye sibheka left ngoba usina ungena eminyango lika left uma hamba uphuthatela ka left then nimtshele ukuthi angazali imali mangabe ubeke something uyasho ke ukuthi phambili kwakho kuna something leso uyazi ukuthi ngihamba kufuna ngigegele ngapha kunemgquthelwana mhla ka 7 March 2026 lenyanga lesiya kuyo eBuka eholweni so how do you feel it senilungise njani ngoba nala khaya kunekhwaya malungiselela hamba kahle kakhulu hamba right kakhulu ngathemba nje ukuthi siyobuya nayo le ndondo mangabe kuyindondo nje sebona vele nje number 1 yes sibuya nayo thina number 1 mina ngiyathemba ukuthi sizobuya nayo ngiyakuba babukele emakhaya inombolo yena khaya eoffice nayi la ngaphansi kwescreen siyatholakala bafowethu office lethu yatholakala Monday until Friday letholakala bafowethu le i-podcast leshasha yebantu labangaboni asibasupporteni sibathanze sibe nabo kuba ngiloko nje bafowethu sihlala sisho ukuthi ema local business Mbombela government bafowethu sikaleni size anything like ma donation noma ngaba yini sivule tandla siyawadinga kakhulu ema donation ngaba kudla ngaba imali ngaba kunelitekisi yena ilo samba sisi kule competition lekona on March because so gibele amatekisi na hey man
ukuthi ngeke usibe nelesi special. No. Angeke wayifuna sibe nelethu special. No, basithengele nje. Yeah, basithengele wona. Noma ngagcwala nje kubona 3-4. Ningabathemba ukuthi bathosithengele ukuthi kufika ama-test now. Nguva kahle. Uma kufika manje sesinawo. Yes. Futhi base sinawo. Ngiyathemba ne-government tofika man. Bafike nje busapha nje. Kodwa sibona man. Kodwa ubona nemsebenzi. Ngixoxisana nabhutlana ngiyakhohlwa igama lakhe. Uthi ngale ndasi kuyabathwa ngale. Kunetindulu letindwako ngale. Yeah. Kukhona vele lesikwendawo senda ama-ornament. Yes. So siyangiloko lesikwendawo kakhulu. Senda ama-ornament, i-computer, lenejozi. Ngicabanga ukushilo but Mathilde, mamadi bomkhulu nje benda mamadi. Kuningi nje lesikwendawo, ba-baker. Konke nje mama. Konke nje. Bangaboni banjani. Yes. Bakwenda konke kude lapha ngakini. Ngiyakuthola. Babukele emakhaya le i-podcast leshasha iyatholakala ku Facebook, page, ku YouTube, ku TikTok. Sicela like, subscribe, share futhi. Siyabonga emakhaya. Danko.